Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukraina haberleri bugün aprelnin 24-i çarşamba günü biz sizlerge Ukrainada ve dünyada olup geçken vakalar hakkında tarif etmeye hazırmız. Mahkum etilgen Kırım Tatar mecenatori Resul Velilayev Lefortovo sezonundan azat etildi. Şimdi o Moskvada buluna bu akta Milli Meclis muavini Neriman Celal haber etti. İş adamı ketmemesizlik anlaşması altında çıkarılması tahmin etili. Hatırlatam, Kırım Tatar hayriyecini iş adamını Resul Velilayevni işgalci hakimiyet onu evinde ve tükenlarında tıntuv geçirgen son eskirgen mahsullar saklaması ve satması kabatlap yakaladılar. Amadleyiciler ve yakınları bu işini onun aktif cemaat faaliyetinin bağlaylar. Ve başka bu siyasi mabusları alsak da bu sezondan çıkan son onlar hepsi ya da домашний areст ya da подписка о невыезде деген öyle bir şeylerine uğraşıyorlar. Onun için ben öyle bir benim fikrim Resulaga öyle подписка о невыезде şeklinde kaldıracaklar ve o işte Rusya'nın içinden aslında bekinde Moskva şehrinden çıkmaz ve mahkeme karar çıkmaganca anda kalacaktır. Donbass'ta keçken 24 saat içinde bir Ukrayna harbiye elak oldu, birisi yaralandı. Rusya işgalci ordusu 2 kere ateş açtı, onlardan 2 kere Minsk anlaşmalarının yasaklanğan siladan. Mudafaa nazirliginde berilgen malumatqa ko'ra mina toplarından boyevikler Gnutovo ve Verkhnetroitskoye rayonlarında atkan. Snayper ise pivdenni quruvchilarini ateşke tutkan. Başka yönelişlerde granata topları ve buyuk silah işletilgen. İstihbarat malumatına ko'ra düşman tarafında 4 kişi öldürüldü, 4'ü yaralandı. Geceden Donbass'ta 4 ateş açılması kaydetildi. Ukrayna tarafında zararlananlar yok. Активність ворога спостерігалася. Düşmanın failigi sabaha yakın көтерілді. Lugansk yenişinde Rusya işgalci ordusu ondaqqa devamında granata toplarından Lugansk yanındaki mudafa noktalarını vurdu. Sabah saat 8'inden son işgalciler Kalinova tarafından Donetsk tarafındaki Nikolaevka yanındaki noktalara 2 dane 120 kalibr minasını çıkardı. Koreya Halk Cumhuriyeti'nin lideri Kim Чен Ын Rusya'ya geldi. O'zining zırhlı treninde o Hasan stansiyasında kelip çıktı. Andan ise Vladivostok'a yol alacak. Aprelin 25'inde Vladivostok Rusya ve KNDR sammiti geçecek. Müzakere edilecek esas mevzular Koreya Yarımadası'nın özek silahsızlaştırıldığı ve iki taraflı münasebetleri. Kore'nin lideri Rusya'ya birinci kere ve ilk sefer şahsen Putin'den konuştu. Kyiv şehir memuriyetinde 15 mektep hocası mükafat aldı. Olar 5 nominatsiyada yarıştı. Bu sene inkluziv sınıfının hocası degen yanı nominatsiyada peyda aldı. Bu nominatsiyanın galibinen muhbirimiz Inessa Zanina konuştu. Derste beden terbiyesi dersler oyun şeklinde geçiyor. Bu inkluziv 4. sınıf. Mında nutuk hususları ve psikologik inkişaf tutuluvu olğan balalar var. Bir bala sağlık vaziyetine bakmadan şahsi yanaşıvğa muhtaç. Dey sınıf rehberi. Hoca annenevi dersde geldi küçük seyahatler geçiriyor. Пользуется спросом у меня уроки, кейс-уроки. Кейс derslerim pek belli. Bu dersler sınıfta mektep binasında değil de dışarıda geçiyor. Kimerde asbarda, kimerde park ya da stadionda. Piragova parkına bargan edik. Pek yaxşı park. Anda tabiatşınaslık, resim derslerini ve beden terbiyesini geçirdik. Yarama işitken Ivan bu mektepte 2. sınıftan okuy. Birinci vakitlari oğlançık için pek kıyın edi. Başta hesap derslerini anlamaydım, şimdi ise bilem. Şimdi Ivan hesap derslerini en yaxşı bile. Aytqanına göre her şey hocanın sayesinde. O her bir balanın şahsi dersler için vakit ayıra. Svetlana Muklayevna нам дає різні завдання. Svetlana Nikolaevna bizge farklı vazifeler beri. Bizden dolaşa, oynay, her birimizin yanına kelip her şey anlaşılamı dep soray.
Бусене мектеп Светлана Любчикны эн яхшы инклюзив сынып оджасы мукафатына намзет көстерді. Займалась самоосвітою. Ожозыны инкишаф еттірді. Айры янашмаға ихтияжы олған әрбір баланын хусусиетлеріні огренді. Оның үшін оны намзет оларақ көстергенді еш бір шыбеміз олмады. Инклюзив сынып оджасы намзетлігі бусене пейдалды. Эн яхшы оджа унваны üçün география, сағлық темеллері, фрэнк тілі ве ватанны қорчалавки бідерслеріні алып барған оджалар ярашты. Мне на головне гроші. Параве унванлар менің üçün эмиетсіз. Эн асасы балаларымызның тәбесімі ве ана бабаларының мемнун қалмасы. Бұл яшайышымда эн бұйы қуанч. 2019 сенесінің эн яхшы оджасы ярышында иштирак еткен эпосы оджалар пара мукафатлары ве ярлыклар алды. Инесса Занина, Сергей Савчук, Халиси Зинедин, Селим Тохтаров, UATV. Украинада майыс айында газ фиятлары уджузлашачак иләрәдәді уджузлаша білежек. Бұқта үкімет топлашығы вақтында баш назир Володимир Гройсман хабар етті. Он әзірлер кабинеті ве нафтогаз фиятлараны ғайрыдан әсаплав аққында анлашқанлараны хатырлатты. Майысының бірінден 1000 кубометр газ $11, яғни 3,5 файызға уджузлашып, $295 тұрачақ. Бойле қарар дүнияда газ фиятларының экселювіне әсаслана. Гройсманның білдіргеніне көре, егер нафтогаз фиятларыны көтережек олса, баш назир да бір кере шirket башлығы Андрей Коболевның іштен чықарылмасы меселесіні көтережек. Нафтогаз мене почув. Нафтогаз Украинаға көре насыл янашачағыны көзетежекміз. Біз оларны украинлернен ойын ойнамақ үшін дегілді, дәулет шirketінен идаре етмелері үшін туттық. Дені заққындан халқара махкемия сәрілікте тұтылған Украиндың желерінің ішіні бақып чықажақ. Отырушывлар кележек айының 10-да ве 11-де өткерілежек. Бұны Украина тыш ішлер назираның мовені Елена Зеркаль хабер етті. Бұл мәлумат халқара махкемияның сайтында да берілі. Ноябрьдің 25-де кереш боғазында уч Украин гемесінде олған 24 Украиндың әждесі Русия құветчелерінен тұтылды. Апрельде Москвадаки Лефортова махкемиясы оларның тевқиф муддетіні июль айынаже девам еттірді. Украина Франкистанға Польсинякның хырсызланған Порт-Ла-Рошель ресіміні қайтарды. Ресімнің фияты $1,5 миллион тешкілеті. Франкистан елчісі Изабель Дюмон Украина ұқуқы ежелеріне тешекерлеріні білдірді. Ресім кечкен сене майысының 24-де Нанси шерінің музейіндінің хырсызланды. Тақиқат мәліматына көре бір қач ай әвелісі Украин ұқуқы ежелері Авропада хырсызланған ресімні сатмаға аққында мәлімат алды. Хырсызлар яқаланған сон ғайып олған ресімлер тапылды. Бақтылы әллер бұл яқында Киевде кечкен ве оксуз балалар үшін тешкіл олынған 13-ші истидатлар фестиваледір. Бұдан Украинадан келген 30 бала чешіт категорияларда мукафатлар алды. Гала-концерті есе Украин ержелары чықыш япты. Фестиваль іштиракчылары Киевге бір қач күн әвел келді. Тәшкілетчілар балалар үшін мастер-класслар ве экскурсиялар азырлады. Айтқанларына көре фестивальның әсас мақсады оксуз қалған балаларны ичтимайлештірілу, оларның истидатларыны көстеру ве муафақиятлі келечекке рухландыру. Құрметлі серджелер, бұл дақиқаға бұл соңғы хабарымыз еді, дачо хабарларны сізлер UATV.ua сайтымызда оқый білесіңіз. UATV ile olınız, özünüzге мұқайт olınız, сағлықнен қалыныз, көрішкенде.